laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'ma. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وعلى صحبته الكرام وعلى من سلك طريقهم واستنى بسنتهم إيمانا واحتسابا إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فإن تقوى الله من أجل العبادات، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتقوى الله في كثير من مواضع كتابه في محكم تنزيله. يقول الله سبحانه وتعالى مخبرا لنا أن التقوى يشمل دين الله سبحانه وتعالى وأمتنا هذه والأمم الإسلامية السابقة. يقول جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى خلق وفرض على كل ذي نفس الموت، فقال: كل نفس ذائقة الموت. musidɓe julɓe tedduɓe, eɗe yetta Allah subhanahu wa ta'ala. oɗo taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adam, nemini en ɗiɗo nemaji mawɗi artikuɗo e wonugol en julɓe. ko on ɗon nema ɓuri mawnude, ko on ɗon nema ɓuri teddude e dennanangal ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴi e jiyangal makko e ko o tagi kon e hoore ndiɗo leydi e ko wona kadi e hoore ndiɗo leydi. sabu ko tagi kon hino ɗuuɗi, wawata ko lintade, wawata ko sifade. yoni en ko wi kon: lahu ma fi samawati wa ma fi l ardi wa ma baynahuma wa ma tahta sara. enen en anda ko woni wa ma tahta sara, en anda ko woni ma fi samawati, en anda ko woni ma fi l ard. hay ko woni ka leydi ɗo kon tun taw en wawali yi'ude, en wawali andude 1% e ko woni e hoore o planète terre mo wonɗen e muɗum. hay espèce goto e ko tagi kon en wawata andude adatu muɗum. par ce que ƴetten espèce sonsoli gol wawata andude koɗi jelu maayi, koɗi jelu multiplioto e nder seconde. telemma sengo ka reproduction e ka wonugol e ka ɗuɗugol. ɗum noon dennanangal ɗin nemaji mawɗi ɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴuri e ko o tagi ko ɓuri mawnude ɗum fof ko neminede la ilaha illallah muhammad rasulullah. si ɗon ɗen juula e nelaɗo meɗen muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dennanangal ko o tagi kon fof, ko o moƴƴi e mum kon fof, ko oɗo ɓurnani. Allah subhanahu wa ta'ala ko o joomiraɗo ɓural mawngal, joomiraɗo moƴƴere hewnde, yiɗuɗo kadi okkugol kadi. kono e nder ko okkata kon himo ɓurndindinna, amma noon ɓurnanaɗo on eɓe okki ɓen fof ko rasul sallllahu alayhi wa sallam. Allah daali: inna fadlahu kana alayka kabira. ɓural Allah ngal laatike e dow maɗa hino mawni ya muhammad. an komi waɗanma kon no ɗuuɗi, an mi waɗanima buyi ɓuri hedditiɓɓen
alaa mo o ɓannindirtee ka ɓural wi'e oɗon o ɓaddii nelaaɗo wonaa annabaajo wonaa nelaaɗo wonaa ulul asmiijo wonaa waliyaajo hay e gooto alaa ɓattiiɗo rasul sallallahu alih wa sallam ka teddungal e ka ɓurneede e ka maraneede moƴƴereeji heewuɗi dennanaangal teddungal ko o heɓi ka adna ɗo kon fuu Allah no siiñanimo wondema ko woodanimo ka laakara kon ɓuri mawnude wala al akhiratu hayrun laka min al ula komi maranma ko ka laakara ɓuri moƴƴandema edi ko heɓuɗaa ɗo kon ka adna ɗo kon musidɓe julɓe tedduɓe ɗo yamira hoore an yamira on kulol Allah ko waɗi noon kulol Allah subhanahu wa ta'ala ino jeeya e ko ɓuri mawnude e dewe ɗen kulol Allah ngol hingol mofti diina kanka fof makka kulol Allah o no mofti dennanaangal moftammaaji feƴƴuɗi ɗin ɗi fof majji haa hewti en enen kadi Allah dalika suratu nisa walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah min yeetinoɓe e yimɓe ɓe min adi imminde nelaaɓe e muɗum ɓe min adi tippinde defte e mu'um min yeetinoɓe min yeetike on onon kadi wondema yon hulo Allah subhanahu wa ta'ala anden wondema Allah subhanahu wa ta'ala o tagi ndeɗo mayde o farliinde e dow kala ko jogii wonkiiko kala ko jogii wonkiikon fof memay ndeɗo mayde mayde nden wonaa ɓiɓɓe aadama ɓen tun arani mayde nden wonaa wi'ugol ko kulloy koye tun arani kala ko wuuri kon fof wi'a wuuri maayay kadi ko joomiraaɓe gande scientifique ɓe foti e ko wiyetee wuuri kon ko tabiti e muɗum gurdan kon no naatori hen ɓiɓɓe aadama ɓen no naatori hen jinnaaji ɗin no naatori hen kulle ɗen no naatori hen pelle ɗen kañum e leɗɗe ɗen ɗum ɗo fof muɗum ko wuuru ɗum ɗo fof mum kadi maaye sabu ɗum ɗo fof asli gurdam mum ɗan ko hunde wotere asli gurdam ɗiɗo piiji fof ko ndiyan ɗam ladali wa jaalna min almai kulla cheyin hay min waɗi immorde ɗan ɗo ndiyan kala hunde ko wonata sabu wuurugol ɗum fof mum kadi maayay lanna nde wootere ndeɗo mayde Allah dalika surata al imran kullu nafsin za'iqatul maut wonki kala wonki mettoto ko wiyete mayde ko siɗon andi kalimatu nafs e aya on ɗon ko nakira heeway udditude tawa lutta ko alaa to na noon fere noon si tawi kullu kadi ari ɓaawo ɗon kadi kullu dendanangal nafsin wonki za'iqatul mawti may ko wi'ete mayde ko kono ndeɗo mayde yimɓe ɓen hino wertindi e mayre ɓe anndaa ko haa honto mayde hurɓini ɓe anndaa ko haa honto mayde hawli ko Allah subhanahu wa ta'ala jogani considération fii ko wiyetee mayde ko mayde nden ko kayre Allah waɗi sabu ko ɗanninirta ko darnirta kala ko dogayno kala ko yahayno kala ko o tagi kon fof himo happani ɗum haa ka arata daro o waɗi mayde nden sabu ko darna ɗum tigi tigi qur'ana wi kullun yajri ila ajalin musamma dennanangal ɗi piiji ɗo fof ɗeɗo planète je ɗeɗo koode ngeɗo naange ɗeɗo ɓiɓɓe adama ɗeɗo pelle oɗo malayka oɗo jinna
foppu muɗum hino jindude wuura yaha faade e lajal happangal singal lajal hewtani ɗum haray ko wiyete mayde kon aray ɗeɗɗa ɗum tigi kala no sifori e kala ko woni hay ɗiɗo piiji an a moƴƴinayi ɗo otowal ma soodangal ɓe yiyatoma garanti on ko duuɓi 10 sa ñeñini bimana a doginayi haa ka faalaɗa o no ngal yaltiri haray ngal enregistra ka deftere jande molanade dow to qur'ana wi wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kala hunde shay'in yani ngal otowal no natori e shay on e kala ko woni no enregistra dow ton ko awonde tuma ngal dogata wotere sa memitata ngal aduna ɗiɗo piiji fof muɗum si hewtoyi hino kuppude daro ka hunde nden ka subhanahu wa ta'ala hoddiri ka o wino ɗon tigi tigi o ma asaba min musibatin wala fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha otohum bonata otowal fanata kakol tettota ko yana accident watta hay e hunde kala ko wiyete masibo hunkum ibnu adama sabbanoki yiɗa batowal yanata ngal kuulata hay fuu masibo hum wawata wonde ka hoore leydi ɗo ɗen fil ard sikki otoje ɗen ko fil ard ko ɗo dogata batoje ɗen ko ɗo avion je ɗen ko ɗo ingénieur ɓe ɓen ara e ndaara avion wangal ɓe inna tigi tigi on probléme fuu sala ngal immoto e leere kaari ngal hewtoya koko maɓɓe kon non kono ɓe annda ko enregistra dow ga kon ngal fokkita ngal lañtondiroya nde wootere wiye joni ko boîte noir tawi kamɓe ka ɗaɓɓiteteɗon ko boîte noir kanko allah subahana taala ko makko kon ko wi ko fi imamin mubin no henti no laaɓi ton post kon na hala noir woni ton fof no enregistra waali joni noon ndeɗo mayde ko ndeɗo subahana taala waɗani ko darna programme piji ɗi fof majji ndeɗo mayde joomiraɓe gande no woodi joomiraɓe gande ɓe allah yanyi salaji muɗum ɓe tawata kala hunde ɓe ɗaɓɓitay sabu muɗum ko honɗum haɗi acca ko honno waɗirta philosophe ɓe molanaɓe scientifique ɓe molanaɓe ɓe waɗi des études spécial janngugol tasko ndaara fi ndeɗo mayde ndaara fi heɓanayde solution ɓe wawali heɓande ɗum ɗo solution allah subhanahu wa ta'ala hino addira ndeɗo mayde nooneji ɗiɗi ko hay noone ɓurɗo newade on ɓe heɓali solution mum ɗanagol ko mayde goo mayde tosokere joomiraɓe gande scientifique ɓen ɓe wawali andude ko honɗum ɗanninta neɗɗo ko honno o waalori ɗon himo ɗon nane mo yewtideede joni ko wowluɗa wo o nanata ko wowla kon fof so immike ko so fillitanama ɓe andi goɗɗum ko mawni ko wonno e makko sortike ɓe yiyali no sortori ɓe anda ka yehi ɓe anda lere nde arti ɗum e hoore mum ɓe waɗi étude muɗum ɓe heɓali solution qur'ana yilti wi ɓe tefi ndo fi ɗum yetoɓe ɓe andago e goɗɗum wa yasalunaka ani ruh quli ruhu min amri rabbi wama utitum min al ilmi illa qalila hiɓe landoma fi oɗo ruh yeetoɓe affaire ruhu o ɗum ko c'est un domaine exclusivement réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun scientifique n'est impliqué, aucune créature n'est impliquée. wa yas'alunaka 'ani ruh qul ruhu min amri rabbi. malaikajo tawaka annabajo tawaka fi telemma sortugol ruhu on ɗon on tigiɗano o finoya allah daali ɗum ɗo on ko affaire jooma ma noon ko kanko andi kanko tun andi o andinali kadi hay goto quli ruhu min amri rabbi. joni noon tan sikku fi on moƴƴini cellulaire ta on sikku fi on yahi ka planète je ta on sikku fi on moƴƴini fiise ta on sikku fi on opéri hoore hiɗon jangi on jangagoy wama utitum min al ilmi illa qalila on okkaka e gandal sina seeɗani sabu ko hoolagol maɓɓe ɓe janginaadi ɓe haa yewto e domaine allah o ko ɗum allah yeetiɓe yo ɓe nangu freg kaɓe sikku ɓe anndi goɗɗum wama utitum min al ilmi illa qalila on okkaka
ko wi'ete gandal kon si wona seeɗani ɗon ko mayde tosokere noon on processus no ɗum waɗirta noon Allah subahana taala no explique ɗum ka suratu zumar Allah hino ɓanginani yimɓe ɓen ko honno neɗɗo ɗanorta o fina ko ɗon andirto wondema ɗanagol ngol hino ɓattodiri e mayde nden sabu konguɗi termuji ɗi Allah exprimorto fi mayde nden ko ɗin termuji o utilisé aya on ko ɓuri hewde ko konguɗi ɗi Allah yewtata fi haalugol fi mayde tigi tigire nden ko ɗin konguɗi o haali fi ngol ɗoyngol ɗo jente Qur'an Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى oɗo aya no hurɓini oɗo aya si tawi o firike o faaminike goto kala e men ƴettay disposition fitaɗan sabu mo andi to ɗanike ara o hewtoyi ko so accitama ko ɗon andirte ɗoygol ngol hingol hurɓini sabu kongol miñal mayde fayda kongol mayde Allah daali Allahu yatawaffa al anfusa Allah hino ƴettita wonkiji ɗi anfusa ko jam'u taksir ko jam'u nafs Allahu yatawaffa al anfusa Allah hino ƴettita wonkiji ɗi hina mawtiha tanga ndeɗi waali ɗon kalimatu mawtu konngol wiyetengol mayde ngol ɗon na mayde tigi tigi faanda ko tanga ndeɗi waali ma sanga ndeɗi ɗaano tuma wonkiji ɗin fokkiti ɗaanagol waali ka danɗe fokkiti ɗaanagol Allah hino rekitera ɗi ɗon himo ƴettita ɗi ɗon ɗe Allahu yatawaffa al anfusa hina mawtiha yani sanga ndeɗi ɗaanoto ɗi ɗaanaki taw ɗon konngol wiyetengol mawtugol konngol firi ɗon ko ɗaanagol o daali wallati lam tamut ɗi wonkiiji waaliɗi ɗon kono ɗaanaaki tawo waali fof waalike ka danki jooni no wonkiiji goo ɗaanike goɗɗi no waali ɗon kono ɗaanaaki taw fewndo ɗon wallati lam tamut ɗin ɗi ɗaanaaki tawo fi manamiha hino ka ɗoygol mu'um no ka danki mum kalimatu manam ko margat ka waala ɗon non jooni noon ɗaaniiɗi ɗin non jooni ɗaaniiɗi ɗin fof wonkiiji maɓɓe ɗin e ruhuuji maɓɓe ɗin tawa e patron on ka makko ka Allah subhanahu wa taala aray ɗi hewtoyi ton ko ɗum waɗata si neɗɗo no wi'a mi hoyɗii ko tankaari maynooɗo neeɓi hari ko ono wondi ko an e on maynooɗo neeɓi ko ono wondi a tawoyiimo ka won ton Allah daali tawoyɗimo ton ɗin fof fa yumsiku llati qada alayha almawt ɗi o hoddirani maayugol ɗin fof ɗi o hoddiri ɗin ɗon ɗi maayi ɗi artata ɗin ɗon o jogooɗi ɗi hewtata ɓennayi ko ɗowa sama kala ni ɓe ɗanori ɗo ko a waɗ ɗum sama kala ɓen ɗon lanni ɓe artata hannde kadi fa yumsiku llati qada alayha almawta wa yursilu l'ukhra ɗaaniiɓe ɓen fof ruhuuji mum ɗin tawoyimo ton ɗi o hoddirani maayay ɗin finata ɗin ɗon o jogitoo ko yahanteno ari haa tawi nanngowon ɗon feƴƴi ko jelu ɗum ɗon jogitee ɗon toppuno ɗaani amma hedditiiɓe finoɓɓen ko ɓen Allah daali wa yursilu l'ukhra onon ɗo yahe fine kono noon naa fesdey ila ajalin musamma faade e lajal wi'angal on accitama kono ko provisoire c'est une acquittation provisoire on accitama kono ko faade e lajal wi'angal tigi tigi Allah daali inna fi dalik tabitino ɗum ɗo woniri noon tigi ɗanota noon fina haa gasi woɓɓe goo maaya e nder mum wonkiji ɗin hawtondiraya toon o suɓindira ko o faalaako o ƴettata o woopata ɓe o faala ƴettude ɓen
ko hamanima o ko bonnuɗa o si hewtali o accitete qur'ana wi inna fi dhalika la ayatin ɗum ɗo ko mandeji molanaɗi ngalɗinɗi li qawmin wonande yimɓe yatafakkaruna miijitotoɓe ngol ɗoygol nden mayde annabi sulaymana no maayayno nden mayde hino ɗanotono ngol ɗoygol golle makko ɗen no ɗuɗuno ko président de la république ko o juge ko annabi o reway allah subahanahu wa taala jawle ɗen no ɗuuɗi koye nder ɗum o rewayno tagguɗo on haa o ronka o soɓɓindo ka tuggordu makko o ɗano ɗon haa foppu no andi mo wowi ɗanagol ɗon o finoya o jokkito programme makko ko ɗum ñande o mayno ɓe wondi ɗen fof torompi o juuli no wowi juulirde noon o soɓɓidori no wowi soɓɓidare noon jaako ɗon kisorta o ɗani ɗon tun tawi o naatori e ɓen ɓe allah daali fa yumsiku llati qada alayha almawt annabajo on wayruno no ɗani o tawi o hewtoyi ka joom makko kabba ɗon haa jinna a neeɓi o finaali o jonnaali or woni hitaande timmunde tis himo soɓɓindi ɗon ɗen jaka o maayino allah daali falamma qadayna alayhi almawt ma dallahum ala mawtihi illa dabbatu lardi ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyanat aljinnu an law kanu ya'lamuna alghayba ma labithu fi al'adab almuqim الآية سبحانه وتعالى دالي بين من هدرني مميدني من أكيمكم فوق ونميدن من نغسيانانم o kam laamu piiji ɗin fof kono no waɗano ka programme ko wino ɗen comme programme on no happayis ko ombode o yahay nde hewtannomo ɗon tun feppodiri e tan on hawrodiri ka wowi ɗanade ɗon so rewi lan nde hewtuno ɗon tun mi wiyali ɓay hari ko min o woni rewde yomi accumo ɗon ɓay hari golleji ɗin no kipa président on no maapi conseil des ministre waɗaka transition eɓɓidanaka hay hunde laamu ngun no hulaka lanco ɗum na affaire allah noon subhanahu wa taala daali ndemen hoddirannomo mayde nden net suwndu annabi souleymana ka o mayi ɗon hari programme ji ɗin fof no nangini hay tous ala ko régli allah daali ɓay min warimo haa gasi andinaali ɓe o maayi si wona kulloy dabbatul ard koy ƴakki tuggordu makko ndu tuggordu ndu noon ɓay heloyi o piiti yaahi annabajo maayira noon piito ala allah haccitaaka on mbo heddi maayata donc ndeɗo mayde ko nde wawata ko daɗaade nde heɓanaaka solution hay ɗoygol ngol heɓanaaka solution joomiraaɓe gande tastike ɓe ndaari ɓe tawi ala ko ɓe waawani ɗum ñande go expert ɓe kelɗuɓe joomiraaɓe gande scientifique ɓe fannuuji ɗin fof ɓe jooɗino ɓe yewti yo ɓe ndaaran nde mayde solution ɓe yewti haa gasi ɓe ɗaɓɓiti sabuuji ɗin ɓenni tigi tigi on ɓe ndaari ɓe tawi maayo o haray ko sabu so a on tigi nawna ma o yana ma goɗɗum ngo ɓenni jooni yo ɓe ndaaru yimɓe seeɗaaɓe ɓe itta ɗin sabuuji fof e maɓɓe ɓe ndaara si ɓen ɗon heddoto ɓe yewti ɗum haa gasi ɓay ɓe sertii bimbina ñannde goɗɗo e deesituɓe ɓen tigi maayi ɓe tawi yo ɓe walli muran ɗum ɓe huli jokkitoygol ɓe sikki ko fii ɓe memminii ɗum ko ɗum woni wardete ɓe tawi ɓe tefto haala kamɓe gayn kaafimu nde ɗo mayde hinde hurɓinii ko kayre allah subahana wa taala adi tagude so tagi gumdan ɗam alladi halaqa almawta walhayata ko kanko tagi nde ɗo mayde o yilti o tagi ngurdan ɗam liyabluwakum ayyukum ahsanu amala fiyo o darndo en ko hombo e meɗen ɓurata moƴƴinde gollal sengo goo e yewtere men ɗen ko ɓangingol fi mayde nden en général toftiten noon mayde nden addende e men enen ɓiɓɓe adama ko honno nde wayi ranta en
ko fii honɗum nde ariranta ko honɗum addi en est ce que hiɗen mari ko eɓɓi nganoɗen fii mayre suwa fiiwata nde hawru e meɗen ma ɗum suwa fiisi nde hawri e men kaa ko honto sutiɗen ko honɗum waɗoyta yeeso to aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum jamian fastaghfiruhu innahu alghafuru rahim allahi ala ni'mati l'islam wa kafa biha min ni'ma haray musidɓe julɓe tedduɓe ande wondema enen ɓeyɗo ɓiɓɓe adama ndeɗo mayde nde woopata en hinde mari noone no nde arirta e men Allah subhanahu wa ta'ala o taggi en enen ɓeyɗo ɓiɓɓe adama o waɗi en e golle o happani en lajal ngal lajal ɗon si hewti yo tawa hara contrat men on gasi taa ko haldidunoɗen e makko en waɗay kon yo tawa hara gasi si gasali o nennata Allah accumi gaynito on tigi naɓete ndaaroye nder ko eti kon e ko ɗaɓɓira kon si tawi o timmini alhamdulillah shukru lillah si o timminali haray ko nangal Allah daali kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama faman zuhziha ani nnari wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur wonki kala wonki mettoto ndeɗo mayde amma non onon wa innama tuwaffawna feccere aya on ko fii ko Allah tagi kon fof feccere ɗimmere nden ko enen nde atne memi ko heewi kon Allah no sortita en e ko heddi ko ndemo haala fii kulaleeji dangal e probléme ji mum fof ko pelle lancondirta ko kammuli seekoto ko baharuji huɓɓata yiite ko malayka tippoto ko arsi arata jimmufma wi waɗay haa sikke ko ɗum tun o wiyawa onon noon woniren sera ɗa sanafruhu lakum ayyuha sagalani onon ɓe mari ko yewteki kala probléme ji ko waɗi on luttata e mum sina ɗum si kammu seekike yani leydi seekitike maaje fof wonti yiite moodi haal ibnu adama e fragilité mum e lo'ugol muɗum ɗi piiji watamo accude Allah daali no murandu wayiri o e wonay seraɗa sanafruhu lakum ayyuha sagalani mami hettano onon tatta ko e ɗiɗi ibnu adama e jinna ma ɓen ɗo wona ten qur'ana wi wa innama tuwaffawna ujurakum ko feere ala feccere feere ala ma jonni to ɗon joddiji golleji monɗi yawmal qiyamati ñande tan ko andirton nden ñande yimɓe ɓen ko jahannama ɓuri ɓattade edi aljanna Allah ko wi ko tortoriɗo ɗawo faman zuhziha anin naari wa udkhila aljanna jaka hari ko tosuta ko sortiɗo o nanen qur'an fi Allah faman zuhziha anin naar kala dandaɗo yiite nge wa udkhila aljannata o naada aljanna faqad faza hara yo ganika Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginani tagore nden ko wonata sabu ha ɗon perde ko o adna mo yiɗon o wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur ɗan gurnan adna ɗan gasali wonde si wona dakkamme hodowo na gonga fenande wiyete kaari no dari no selli na gonga sabbo mo seeɗani o turoto joni yimɓe landoto joni si jayti ɓuri kaari ala e marde jawdi hande na gonga sabbo mo seeɗani suwa jawdi yaha ma ɗum Allah naɓamo jawdi heddoɗon kono na gonga sama kala wona kaari ko lanɗo hande kanko jogiti leydi na gonga ko ɗayni suwa o yaha laamu ngun heddoɗon ma laamu ngun yaha o heddoɗon ɗum ɗo fof qur'ana wiwa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur gurnan adna wonaari si wona dakkamme hodowo na gonga wallahi koko takkindira ɗon tu seeɗani kala ko joppodiri aduna o ko makkiyage ɗo hande makkiyage neɓata makkiyage goɗɗo makkigeɗo ɗum andike seeɗa si tawi tun o ŋañike yahi to salligike yahi si tawi kan o fitti feƴƴi ko jelu ñande o looti o makkiyage yahi ko woni e leydi ko fof ko makkiyage inna ja'alna ma ala al ardi zinatan laha
menen men waɗi ko woni e hoore leydi ndin kon fof cuɗaari maydi ko makiyal wa inna la jaa'iluna ma alayha sa'idan juruza ko woni e maydi kon fof men halkitay min watta mbuku leydi men ruyina jakana goonga wamal hayatu dunia illa mata'ul ghurur joni noon ko honno Allah programmiri wargol ko warata kon fof tentinima noon ɓiɓɓe adama ɓen malaikajo gooto woni ministre fi mayde nden ko département buyno sikka ko malaikajo gooto warata ko kanko laami fii waroɓe ɓen siɗon anndi président de la république si haton jinni e mbuuɗi ko ministre de l' économie on o ɗumanno kon kono est ce que ko on tigi tigi joggii mbuuɗɗi banque on alaa toon fonctionnaire ɓe ɓen ka banque alaa toon ko ɗum wasi Allah no wiya en qul yatawaffakum almalakul mawti alladi wukkila bikum annde ko warata on ko malaikajo mayde halfinaaɗo on on ko kanko woni ministre on kon naa kanko tigi warata warooɓe ɓen ko ɓe bus malaika bus arata wargol goɗɗo jente qur'an fa kayfa ida tawaffatuhum lmalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum yadribuna ko gooto on ko ordu jonnata o ndaara e liste on o yamurandu regili kipana en kaari qur'ana wi ko honno noon ɓe gerdoyta kaanga nde malaikaaɓe ɓe waratamo tawa hiɓe bentomo hiɓe dampamo jaa ɗum ko dolle dolle malaika woni warooɓe ɓen jon noon ndeɗo may no nde ariranta neɗɗanke on nde aray nde nanga mo nde howa kala ko wonata sabu kon fof haa o daɗa halkita ɗum ɗon taw écarta ɗum fof jooɗo installe o tawa jooni kaw hikkori woohino nde sappo waɗko ɗon Allah daali walaw tara id fazi'u fala fawta wa ukhidhu min makanin qarib wa qad kafaru bihi qur'ana wi wa qalu amanna bihi wa anna lahum at-tanawush yadullan tudu anda pellek ko maydi ni wa qalu amanna bihi wa anna lahum at-tanawush wa ukhidhu min makanin ba'id ɓeeɗo yi'e haa gasa tawa alaa ka dogire ɓe nange kisan ɗon kisan ɗo yo yimɓe ɓen aroy ɗumanno haa gas ka laawike nangoɓe ɓen gayni nangode qur'ana yi wa qad kafaru bihi ɓe laatinoke ɓe yeddiino ndeɗo mayde wa yaqdifuna bilghaybi min makanin ba'id ɓe laatinoke hiɓe werlo penale e nokku ɓurɗo woɗɗitaade kala ko wi probléme mayde ɓe bugitoyaade to wi ɗum a probléme noon tawi tumore muusima docteur kaari ɗo ko memmini o ko woni wo alhamdulillahi hannde ka fewdiɗen ɗo ka accude imma heɓa ka mayde naatirane ka ñaamu sifa ɗum ta yaaruɗa ka dogin sifa ngal ɗo kala probléme mayde ɗe bugii ɗum tooɗe yilti qur'ana wi wa hiila baynahum wa bayna ma yastahuna kama fu'ila bi asyaihim min qabl jooni noon waɗe barasi hakkunde maɓɓe e kala ko welaynooɓe kala ko on tigi doganayno ñaamete moƴƴo tawa hannde kadi o faalaaka solnaajo labaaɗo o faalaaka otowal deeƴungal o faalaaka ko ɓen hoɓɓe arɓe ɗon kono ɓe sertira o hettoo ko ɗum maapini mo ɓen hoɓɓe arɓe naati ɗon tawi foppuno jooɗiino aani no wiya en bane nawnaare tiiɗii taw ko honno nde ɓeyngure ɓe watta hey paykoy ɓe immotaako e nde nawnaare sanga nde ɗum no woole no yurmine kanko hoɓɓe naatiino ɓe o yi'aali sifa mum haa hannde kadi o miijaaki fii danki o miijaaki fii villa o miijaaki fii bureau wa hiila baynahum wa bayna ma yastahun kama fu'ila bi ashiyaihim wono gori maɓɓe ɓeya feƴƴunooɓe hirsira warira noonon kamɓe kadi ko sifa ɗum fewnditaniiɓe tawno ɗon ko ni nde ɗo mayde ariranta neɗɗanke o yimɓe ɓen hino maayira façon ɗiɗi yimɓe gonɗinɓe Allah ɓen subhanahu wa taala eɓe mari mayde maɓɓe nde yimɓe yedduɓe Allah ɓen subhanahu wa taala heɓe mari mayde maɓɓe nden kono ko egga e nelaaɗo kon wondema ko wiyete mayde ko no muusi no hurɓini nelaaɗo sah sallam sifanike sahaba ɓen
muusugol mayde nden ɓe maaki mayde nden no muusiri wasi tawi neɗɗo wallinama ka leydi ɗo kammu ngun e ko woni e mum kon fof ñoƴƴama mo tawa ala ko foofira ɓe maaki mayde nden no muusiri wasi tawi goɗɗo darnama ha o feewiyet seerawal mettungal waɗama ka tumbere hoore seerirama doyi ha goya sengo walike sengo ko ni mayde muusiri kamɓe tigi patron on ñande ɓe feƴƴinayno ittano e maɓɓe ko ɓanni siyon tew ngulendi ko ɓe nguleteno kon ha kamɓe tigi ɓe maaki allahumma hawwin alayya sakarati l maut ala wa inna lil mauti la sakarat joma mi tori kama hoynanan sulande mayde e yo jaka mayde ko ni muusiri patron on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam joni noon musidɓe julɓe tedduɓe neɗɗo gonɗinɗo on si tawi o fokkiti mayde allah subhanahu wa ta'ala ndaray malaikaji ɓurɗi labeede ɓe ngari yilto wattida e maɓɓe kasange ɓurɗo labeede ta no urna parfum mo sifa mum uraali wiya jiyaɗo an hino nangeede ley to yahe sago an ko onon adoto hewtude ɓeya yahe onon taw si yirtoɓe ngara ɓeeɗo ɓe ara haa gasa ɓe tawa o hewtugol maɓɓe hewtugol ɓeya wona gootu ɗum metta waroɓɓen sabu waroɓɓen ko ɓe yurmataake ko nu ngaddi on ɗo nda golle mon goy ni ko nu ngaddi on ɗo annda meɗen mari golle o minen kadi min immina o taguɗo on immini men e o on sayi nde ɓeyano itta wonki makko kin ɓenɗon ko addi ɓe ko wiwgol ta hulu ta aanu feƴƴay jooni ko a moƴƴanaaɓe ko sabbima to kon no ɓuri ɗum ko won ɗo kon ko ɗum joƴƴini ɓe yewtiramo doyi haawata musendi nanngumo ko feƴƴiti ko ɓen qur'ana wi inna alladina qalu rabbuna allahu summa istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu an la takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun ɓen ɗon ɓe wiya ɗum yiltosi ɓeeɗa warimo ɓe ƴettamo ɗon direct kanko mayɗon ɓe taaramo e kasange mo ɓe arde mum on ɓe naɓamo ka taguɗo on ɓe aray kammu kala ngu ɓe hewti malayka ko woni ɗon kon fof tappanayi mo garda buu hiwromo ha o hewta ka taguɗo on so hewtoyi dow ton allah subhanahu wa taala wiya yo deftere nden adde ko ɗum jannguɗen ka mutaffifina leyga kalla inna kitaba al abrari la fi illiyin wama adraka ma illiyuna kitabun marfu allah daali deftere yimɓe ɗigguɓe ɓe hino ka illiyina ko noon nde wiyete kon ɗum andinma ko woni illiyina ɗum ko deftere waɗande numéro kadi si o addama ɗon allah winda inde makko nden ɗon takkanamo numéro sabu so tawi ko abdourahmane wiyeteɗa na an tu wiya ɗum mbi allah fuɗɗi tagude yimɓe ɓen kono no gasa ko an tu jogii 862 on enregistré ɗon ɓe kitabun ko deftere markumun waɗande numéro si allah windimo inde nden takkanimo numéro malaikaji wonɗi ɗon ɗin o wiya hey kono wonanelan seede oɗo on mi yaasikemo dargal ngal o tampoyta seedite ko ɗum allah daali yashhaduhul muqarrabuna malaikaji ɓannitaɗi no seedito ɗum ɓen ɗon ko noon hande kadi on ɗon so hewti toon allah daala ɗum ɗo si tawnona ko mi wi'uno ko ngel yiya ngel an ko takko an ɗo wonayno ha ñande dargal dari ngel iwra ɗo ngel naata aljanna kono mi ƴettino aadi allah janngana malayka ɓen minha halaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ko e ndimen tagi on ko e ndimen ruta tan koye mayri kadi min immintinta on say noon malayka ɓen addamo ara yimɓe ɓen gagaynino jasude ɗaɓuru on wallini wonbo walngal ton wonti kin are naade ɗon kadi no wonti kin naadira ɗon kadi ka oya aya to ɗon kadi probléme molanaɗo no kala ɗaɓuru ɗon malaykaji dansereji ɗiɗa feƴƴama kono ɗiɗa kanno ɗon ko barage ji bu woni affaire lakara joni noon ka oya aya ɗa allah subahanahu wa taala dalno he enene murandu si feƴƴi ɗo kadi fayindo ko enen nani nahnu awliyaukum fil hayati dunia wa fil akhira ko minen woni aliyeɓe mon ka gurnan adna e ka gurnan lakara hewtugol makko ɗa ɓeeɗa memmino tum allah daala si ɓe wi'ima ɗum ɗo wi'u ɗum ɗo si ɓe wi'ima ɗum ɗo wi'u ɗum ɗo yusabbitu llahu alladina amanu bilqawli sabiti fi lhayati dunia wa fi l akhira allah no tabintinana yimɓe gonɗinɓe ɓen
konngol tabitugol ka gurdam adna e kalaka moƴƴanaɓe ɓen ko ɗum ɗo amma noon si ko bandi maayi si tawi ara ko bandi maayi Allah no darde malaikaji hurɓiniɗi ɓurɗi hirtoɓe malaikaji kanari hurɓiniɗi ɓurɗi hirtoɓen ko ɓen ɗon Allah subahana taala suɓata ɓe arda e kasange si on kasange addano ko adna ɗo luuri mum ndi warayno ko Allah tagi kon fof ɓe arda e on kasange kamɓe kadi hewtugol maɓɓe hara hirtoɓen hewti ɓe nangodira e o arɓe ba arɓe hirtugol ɓe arduɓe kasange fof ko piyoɓe o hakkunde bentotoɓe wonti kin sortora doyi ki ara ha ka yaltugol ɓe tappaki kadi ki naata kadi hara kadi hiɓe inna akhriju anfusakum yaltine wonkiji mun ɗin hara kamɓe tigi naɓataki kadi ɗo yo mayu taw ko probléme o piyate haw mapoda hoore makko gaynugol makko mayde ɗin malaikaji ɗon hino ƴettude mo waɗa mo on kasange ñol luuɓuɗo ɓennayoɓe nammo ka Allah ɓe fokkita tun kammu ngu soko en jangi ka surat al araf inna alladina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu lsamai wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamalu fi sammi lkhiyam aya kala e firo mum Allah subhanahu wa taala daali ɓe yimɓe yedduɓe ayaji amen ɗen ɓe townitaniɗe e nele kammu ngu uditantako ɓe no ɓe fokkitiri kammu ngu soko ɓen kodita mayɗo wole ko dow ga duwana ɓeede kono oɗo kammu ngu sokkita Allah wiya oɗo na o bienveni dow ga malayika tappantamo gardabu o fokkitira dow ga ɓe ƴettamo kisamɓe naɓamo ka ɓe a jattunoɗon ɓe ukkamo nder ɗon ukkugol mo ɗon ɗen e argol mum kadi e wannakire wona gootu ko ɓe landimo o anda ɓe inna ɓe piyay mo ɗon ɗen sawru capanɗe jeɗɗi o jeeja ha ɓe inna awa sawru wotu si ɓe tappimo ndun ɗon o mutoyey ka leydi jeɗɗaɓiri ƙaburu on heewa tew yiite ɓe ɓiyamo ha ƴiya makko ɗe luutodira sawru woturu ko tappa ko Allah tagi kon fof nana hito mum siika si wona ibnu adama e jinna ñande wo ko e ɗum o woni ha ñande dargal annaru yuraduna aleyha qur'ana wi koye magge ɓe wonata اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الإسلام والمسلمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله بس أنكو تنك الحاج عبد الله توري داكا ماكن يندوكم noɓe makiri noon ko no woniri ɗin programme ji no fewnditani aduna on hannde affaire Tombouctou on tabum beki kañum e affaire lewru ndun fi wonande américaine ɓen e haray affaire Tombouctou on intéressant en ha en ɗuɗinta haala e mum wawde wiide Tombouctou ko nokku jeyaɗo e nder Mali nokku mo piiji kelɗuɗi bursu waɗi e muɗum événement ji jani waɗi e mum empire ji jani laamuji jani ɗoyuɗi woni e muɗum neɗɗo fof neɗɗo no hani andude seeɗa fi Tombouctou kono noon ko jam famolanaka ɓe eɓɓi par ce que Tombouctou ɗon ko manbaul islam ko nokku mo diina l'islam wuruno e mum ñiiɗi alqur'ana on janga hunja histoire on ko ha ɗon andi nder ko sifako tariha on ko holli wondema Tombouctou laamuji jani wonnoɗi ɗon ɗin ko laamuji wonnoɗi ñaawirde l'islam diina kan ñiiɓi e mum jomiraɓe gande buy heeɓi e zone on ɗum ko hunde andane noon joni noon wono wirɗen no wondema ka diina men l'islam ka no jokka hika haɓede kono enen en ganda kono fotuno noon anden ɓayi Allah subhanahu wa taala o ɓanginani en ka alqur'ana wondema diina kan haɓete yuriduna li yutfiu nurallahi bi afwahihim ɓe faala ɗanninde diina Allah kan ɗanninira ka kundule maɓɓe ɗen e sengo goo kadi e hiɓe haɓude en ene diina kan wala yazaluna yugatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ɓe serata ɓe haɓa on ha ɓe yaltina on e diina mon kan si tawi ɓe hattani
teke ko aduna o fewndi ɗo hannde buy annda kon to aduna o fewndi. Aduna on no fewndi e ko wiyete ko la guerre culturelle, la guerre de culture, raju fikri, haɓindirgol ka ngaandi e ka faamuuji e ko gandal. Tawi ndaaru fiiɗe weela, kamɓe to ɓay ɓe haari tew, ɓe holti, ɓe golli, jooni ko maapini ɓe ko jeygol ngaandi haqqille yimɓe ɓen. Puissance njali ɗin fof jooni ko ittugol yimɓe ɓen e ko ɓe fini ɓe tawi e ko ɓe maandi e ko tabiti e finde maɓɓe kala ko wiyetee diina artiraɓe e ko ɓe faala o. Jooni noon Afrique du Sud no jeya e puissance ji ɗin. Wonaa pays sama kalaajo Afrique du Sud ɓen ɓe yoton. Donc ɓay fewndi tani keɓe ɗon ma ɓe ukkitoo kamɓe kadi ɓe holla njaatigiiɓe maɓɓe ɓen américaine ɓen ɓee to kamɓe kadi ɓe waɗay goɗɗum sengo Afrique gaa ɗen e ko ɓe haldi ko fii mulugol fii diina kan. Ko ɗum addi tabu mbeti e wiigol yo yahu toon ngarta diinaaji goore ɗi rewetenooɗi adul islamu on ton wi'a kadi wondema jokkuɗo ɗin ɗo wo ko ɗum woni yiɗugol hoore mum fewndiɗɗin toon ɗo fuuti. Donc ɗum noon fa atabiru ya ulil absar ko ɓurana yeeti en. Amma ɓeeɗa américaine ɓen fii hoɗoygol ka lewru honɗum taw jonni ɓe idee hoɗoygol ton taw. Koko yewtuɗen ɗo kon ko affaire nemayde ko nde ɓe on dogude. Joomiraaɓe gande maɓɓe scientifique ɓe lugguɓe ɓe takkike ɓe tawi goɗɗum no fokkitani o planète terre ko accatamo. Buy faamaali ɗum buy annda ɗum no fewnditi goɗɗum no fokkitani ndi leydi ɓe longike haa ɓe yii ɓe anndi hino ko kañum ni ñande nde ɗum tippi wo haray gasi ka leydi ndi lannay wonde wotere. Ɓe ndaarani ɗum technique ji e joomiraaɓe gande ɓe tastike ɓe tawi ko laruri ɓe waata darnude. Jooni noon ɓay noon haray ko planète terre on arana oye nde hoodere leydi nde yiyeten ɗo sifa ɗum ɗo kadi ko ɓuri ɗum ɗo janɗude kadi no lolji e o univers mo yiyeten ko ɗum woni planète jaɓen. Jooni noon e nder ɗum ɗo fof ko ɓe waawata wonude e mum ɓe neeɓa seeɗa ko lewru ndu. Jooni noon hiɓe ƴettude disposition kisan annda si toon no hoɗoyee ɓayɗo lannay. Ɓe anndi ɗo lannay goy. ɗon anndi noon mo yeddii darngal Allah enen gonɗinɓe ɓen en anndiinga law aduna lannay ka ɓe yeddi. Jooni noon alhaali holliiɓe ɓe yii ko fokkitani aduna on ko. Piiji ɗi Allah subahanahu wa taala couvrirno o aduna nde mo faala lannude mo ko ɗin tun o ñortata. Allah daali wa jaalna samaa sakfan mahfuuza mi waɗi ngu kammo plafond reenaaɗo teke goɗɗum no ɓaawo dow to ko tata couche ji goo no heedodi en hakkunde mum ɗo gokkulni e ɗum sinaasi éruption naange ngen taa ko kange tigi ko ɓuri fanɗude si arii gaa ɗen aduna on suma o lannande wootere. Jooni noon ko ayni ɗum ɗon kon no heeforaade doyi ɗum ɗaa no yurninde hoore ɗum ɗaa no heefaade hiɓe reeni ɓe heɓaali solution. Mais enen qur'ana haalanino en ɗum fof hiɗen gonɗini hiɗen anndi aduna on pellet ñande goo éclata o lanna lannugol makko kadi ko lannande hurɓiniide ko brusquement na affaire gunndo ɓay ko isa samsu kuwirate wa isa nujumum kadrate ɗum na affaire gunndo noon ka. Jooni noon ko ɗum asi ɓe ƴetti disposition fii hoɗoygol ka lewru ɓe waɗi étude maɓɓe ɗin ɓe ndaaro si ɓe waawa wonde gorwa hitaande si marsoyi noon ɓe yaha kono marsoyta no luutondiri e ɓurana ko wiino wa lakum fil ardi mustagarrun wa mata'un ila hin. Allah wi ɓiɓɓe adama ko ɗo wono toon ɗo tun mi waɗi ka wonon on hoɗoyta e planète hay gotta ko hoɗugol iɗo yaha noon yi'a kono wonugol hoɗa ko ɗo tun fiyon ɗum hatta marsoya ko fofirte kon ala ton oɗo oxygéne o ala ton ko honno yahirta e nokku fii luttugol tawa hay ko foofata kon ko ya naɓo. On anndi ko feetereeji ɗi ɓe woni e mum tum donc ko ɗum ɗon mi marno ko mi haala e konnguɗi cheikh o hara inchallah jamil jiddan e iɗen anndi ɗen tamƴini mentalité ji men ɗin e faamuuji men ɗin jooni mbi karmakooɓe men ɓe fuɗɗi e waajaade janna e yewta en fotuno har haqqille men ɗen iwiino e piiji goo ɓay noon haa jooni hiɗe ɗon
l'islamu on jaɓaali yahugol ka yimɓe nodditiiɓe anndugol mbirnal fii kala probléme. l'islamu noon sa laati ceernoojo mo tañƴiniɗaa ko o huloowo Allah subahana taala, ko o juuloowo jemma, ko o ñaamowo ko laaɓi, ko o ganndo wiigol miɗo torima duwa alhaaliji an no sakki no yoori toon ɗo toranolan Allah yo Allah hoynana ɗum har ma meɗen heɓi probléme no anni men torano men Allah yo Allah laɓɓinan men har ma si wona hara on ɗon neɗɗo waɗi golle makko ɗum o jooɗanike ɗum tun ko ɗum o sabbi tawa kadi o yewtidete na e hoore ni tun o tororta kono amma si koko heddi kon ɗum har ma tigi jooni sifano wiruɗen noon ɗa jooni noon dikka wi'a a wujji heddi yeddugol Allah subhanahu wa taala sifande yeddande mawnde ɗon an hollu tigi tigi on kala ko wawɗe yaade ka tañƴiniɗen ɗum seɗoyte mbiɗo newni sina ka Allah haɗi ton ton noon Allah no haɗi min on mi yata ton ko wiitoya ɓaawo ɗum wo on tigi yonninora belɗum ndi ne'ugol ɓiɗɗo mo tawata na o ɓi halal fano wireten noon heɓiraaɗo ni wondugolle on ɗon ne'amo konɗu l'islam haali fii mum joomiraaɓe gannde karmakoɓe men ɓe neeɓi yewtude fii on masala ko ɓe holli en ɓay Allah subahana taala o wonaali tooñoowo yimɓe ɗiɗo hawtondirɓe yeddi Allah ɓen subhanahu wa taala o woni résultat ɓen no anndira kanko kadi te tawno o landano o yiɗatano tawde ko sifa noon o woniri na e sago makko o wi'a o woña o hibba o bonna so rewi Allah subahana wa taala mo jortana aljanna so yeddi aray mo wawa yedduɓe heddi fiɓɓe e konngol joomiraaɓe gandi joni noon on ɗon l'islamu kañum toujours no teddini fii ɓiɗɗo adama no teddini fii neɗɗanke aray tun l'islamu wiya ko ɓeeɗo halfinama fiwata wonirni on ɗon ko ɓeynata ko ɓiɗɗo nene mum ko ɓiɗɗo nene mum en kanene makko ko ton o jeyra siko suddiɗo ko ɓen okkitirtamo siko duyɗo ko ɓen ƴamantamo ko ɓen kadi ne'atamo kipamo no o jangira o wona neɗɗo kono o accitirtake ni heɓay ka o dambi ko ɓen ronatamo ko ɓen o ronata kadi kote nene o kelenɗa o ala joni noon si tawi hara on tigi ko o gooto e ɓen ɗon ka nenela makko inchallah haray mo wawi ne'udemo mo wawi moƴƴade e makko si tawi kadi liyen goono hakkunde makko ɓe siɓɓida wono ɓe hoddi hiɓe naɓidi si ɓe duminanimo ɓannitugol mo ne'a mo danko mo kipamo aray on tigi ko baraji woni e muɗum kono sellantamo fiwiugol ko wi o niijo kaw ƴettamo kanko tun o ne'a mo hara o duminaki kaw dambitira to aray min ko ɗum ɗon faami e masala mo o wihi mo ƴettane goɗɗo goo mo wona sifa makko toujours en haala e wondema sharia l'islam on no sefti e faamuji men ɗin ko nasu ko windi ɗum waali l'islam salaki ka o okkitire jiwo mo tawata hara na sifa makko kono haray no condition ji ɗin no nder ton kaarijo o suka ɗo ari wi'i no faalama yo baaba kono noon o'o wona o ɓi halal ɗayiɗimo baabirawo landoto jewmum o yeetomo na yo waɗe janfa haraw anda wona o ɓi halal dey o wi'ihimo faalama kon ɗum wiiɗa so wi baaba miɗo yiɗi miɗo faala so tawi no hawrani baaba o par ce que ɗon kadi ɓuri faama ko baaba joyi ɓiɗɗo kanko okkitirta mo faala on ko on okkata yo taw tun ko harana yeddowo Allah subhanahu wa taala si tawi hino hawranimo kanko baaba o jiwo on landama o wi'i ella ala himo jaɓi l'islam salaki o ken l'islam salaki o ken siko an kadi woni ƴamande ɓiɗɗo maɗa
haa o jo wonaa ɗo ne edeɗa on no jokki hun jagol Qur'an haa o jo no welani a fewndike ƴettaneede miɗo faalama jombande on kono noon ko o ni ɗa wakkili baba ndaara nelan goɗɗo goo on ɗon mi wakkilaaki lanni o wiyata ko on ɗon toon alhamdulillahi miɗo wakkili ɓayno awrani o donc il faut un consentement ma yewte on hara ella ala e muɗum bon enfin piiji buyi no woodi koosu muɗum gogo on ko andugol taw e wondema Allah subhanahu wa ta'ala o subike ka ɗo diina o addi ka o addani ka dennanangal tagore nemɓe fof maɓɓe donc julɓe ɓen noon hannde en yii julɓe ɓen bi mana hiɓe seftugol maɓɓe ngon no wawi wonde piiji goo hara ko piiji ndenderji kata l'islamu no jaɓi kontaka seftugol ɗin ɗi ŋiña ɗi ellina hay kus ko tata yimɓe buy faama donc seftugol maɓɓe ngol si aroyi noon ka ka bindere ka aqida ka sifa ɗon haray ko ɗum ɗo woni ŋiñande nden kono noon yen anndu wondema ayɓe ɓen armu maɓɓe principal haɓugol l'islam on ko divisugol julɓe ɓen ɓe juyino on politique lugguɗo e nder état ji julɓe ɓen ko wonni sendi Bahrain kañe e Qatar e Arabie Saoudite e Jordanie tukku gootum tamo kala no mari drapeau mum no mari hymne national mum no mari pays mum ko yimɓe gootuɓe ɓe kafuɓe taarika kafuɓe piiji ɗi fof sendi ɓe waɗi kala e pays muɗum tawa woɓɓe no yahane haa gasa ɓeeɗa wiya ko ɓeeɗa yahana kono ara kamɓe ko hunde wotere wasowno ɗon kamɓe hiɓe moɓodiri ɓe waɗi union européenne ɓe waɗi les états unis d' amérique état ji julɓe ɓen fof no sendita satta haa satta tawa leydi julɓe dépense e jawle mum dépense énergie mum fi yo tawtu union européenne on tawa ala ɓay julɓe ala union ka o yaha wona Turquie ala ngal ɓe ala fallirde fi yoɓe tawtu union européenne on c'est un état hautement musulman historiquement donc ɗiɗo piiji ko piiji waɗɗiɗi en enen julɓe ɓen takkagol ɗi dartana ɗi solution donc e piiji buytelema sengo ka mazhabuji ga hakkundeji meɗen tawa hino serta toon tele si tawi ko sengo ka mazhabuji na ella si tawi ka hanafiyankoɓe ɓen ko to yarɗa ma ka safiyankoɓe ma ka sifa ɗiɗo piiji na ella par ce que on seedaka bindere ka aqida tigi tigi kono buy faamuji mum no barkiɗi ɓe yahay e mazhabu gooto taa ko on tum ɓe anndi ɓe haɓɓitooɓe impose foppo e on mazhab kala woppuɗo e ɗum ɗon haray na o julɗo ka maɓɓe ko ɓen tardindi tagore nde haray ko ɗum ɗo min wari komi jaabo e question mon alaji alfa rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahuma wa sallim ala rasulil karim amma bad assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh haray ko ustaji ɓe maaki kon fi telenka seedugol julɓe ɓen ko wano noon ani kono ari ɓe darde lankal jite ɓe faala mi jaɓu micro on donc ɗum waɗi mi jaɓi haray wiigol men taw ko honɗum waɗi julɓe ɓen seeda e ko honɗum sendi julɓe ɓen landal no toon taw ko honɗum kanko o faami e seedugol julɓe ɓen o andina men ɗum ɗon taw min haalanamo pise piiji buyno sendi julɓe ɓen ɗimmum ɗum noon asas on ko sendi julɓe ɓen ɓe wonaali jama fii ko ɓe banu adama tun ɓe mari tew gootum ma ɓe mari couleur gootum ma ɓe wolli haala gootum ko piiji ɗiɗi waɗi ɓe jama ko deftere Allah nden e sunna nelaaɗo on ko accituɓe ɗum ɗon noon ko accitugol ɗum ɗon on noon sendi haa heɓi woɓɓe goo no wiitii ko julɓe kono julɓe jogitiiɓe ɗin ɗon piiji ɗi nelaaɗo wiino mi acci on e muɗum tawi ɓen ɗon on haray no yii ɓen ɗon wiide maɓɓe seedi e maɓɓe no ariri noon ka hadis ɗum ɗo kadi ko hunde nde nelaaɗo woluno fii muɗum ma waɗa ɗum noon taw julɗon o gomɗina ɗum ɗon wiidema seedugol julɓe ɓen ko alama e gongingol nelaaɗo wiidema ko nelaaɗo ko ka Allah tigi o iwiri ko Allah tigi nelimo nelaaɗo nodduno ibnu mas'ud ñande goo ɓe deesinanimo ciifol ɓe wi ko siratullahi mustaqim ni ko laawol Allah fewngol ngol ni ɓe deesini ciifoy ka seraji ɓe wi ɗiɗo kadi ko subul ko ɗatoyniɗen e dattal kala cheytanuru no dari toon no nodda yimɓe e faande yiite jahannama on e maati kala julɗo kala jokkuɗo ɓen ɗon
ɓe wi kala jokkuɗo ɓen ɗon hara o wopi laawol ngol. Joni noon si tawi on tigi o fokkitino e ciifol ngol an e wiyaymo haray ko julɗo, si o ari noon o yalti toon o jokki ciifol ngoo haray fayin kanko aslu mo anndunon himo jokki ngol ɗon ciifol aranol, o ari o seli o annda o seli ko ɗum konti hoore makko haray ko julɗo ma daare noon si tawi o luttay toon ma o luttata toon. Kono asas ko sendi kon julɓe ɓen, si julɗo landama ko honɗum sendi julɓe ɓen, yani ko haqqille yata e muɗum ko fiika aqida, ko finden nden sendi julɓe ɓen. Amma mazhabji ɗi no ceernoɓe makiri ni, mazhab malikiya ma hanabila, ɗum sendali julɓe ɓen ko ra'ayji julɓe ɓen, yani feereji julɓe ɓen ka faamugol nasuji ko ɗum sendi ɓe. Oɗo imamujo faama ɗum ɗo e ɗum ɗo, oɗo kadi ara faama ɗum ɗo e ɗum ɗo. Seede ɓe seedali so ruttike ka dalilaji maɓɓe ɗin, on tawi ɓe fof ko hunde wotere ɓe dalilori. Misal ɓurɗo ɓadade wano si goɗɗo immike ka ruku, so ɓantike ka ruku, tamugol juuɗe ɗen ɗon ɗen e accitugol juuɗe ɗen, karmo koɓɓe no yeddondire mum. Sa ruttike ka dalil maɓɓe ɓe fof ko hadis goto, ka nelaɗo wi ɗon ɗen si on ɓantike feewon han terol kala rutto ka wonno ɗon. Ɓe ari ɓe wi terol ngol si ruttike ka wonno ɗon, jungo ngo haray koko acciti, si ko ɗon woni asli juuɗe ɗen. Ɓe ari wi o oye si tawi ruttike ka wonno ɗon ko haray no tammi, si yon ɗum ko ɗon wonno asli ka nder julde hari jungo ngol no tammi. E fof ko hadis goto ɓe lutondire mum. Donc ɓen ɗon ɓe seeda ko arowo noon wiya en masalan enen julɓe ɓen nelaɗo islam no yamiri en, nelaɗo waɗi o sunninani en du'anagol sahabaɓe makko ɓen, ano wiigo radiyallahu taala anhum. Si goɗɗo noon ari tawi kanko mo mari laawol no o rewira Allah, o wiya ko si a yenni Aboubacre masalan birdi on ɗon han jemma kala bakkatu mo waɗɗa Allah windantama. Andi on ɗon o addi ko sendata julɓe ɓen, duwane sahabaɓe am ɓen, taw yennu sahabaɓe am ɓen, ko ɗum woni laawol ngol nelaɗo acciyengol e mum. Yenne sahabaɓe ɓen huɗon ɓe kala bakkatu mo falɗon waɗe, on ɗon noon wiyata ko julɗo. Andi on ɗon ara waddi ko sendata julɓe ɓen ko tata wawata ɓe moɓude. Donc ko sendi julɓe ɓen ko kala julɓe ɓen ɓe seeda ko nokku gotum nelaɗo acciɓe mum. O wi pilji ɗiɗi mi acci on e mum, jemma mum on no wawi wano ñalorma. Kitabullah wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. O wi ɗin ɗon pilji son jokkiɗi on tawi kon gotum. Kono kala accituɗo ɗum noon julɓe ɓen seeda ko kanko yaltiti o wiiti ko julɗo, kono julɓe ɓen ko gotum ko alhamdulillahi almatin, deftere Allah nden e sunna nelaɗo on. Amma noon fii ko lutondirten ɗo hakkunde meɗen fii ka tammugol juuɗe, ma ka accitugol juuɗe, ma ka salligagol adoro yani ko salligagol laabi ɗiɗi ma laabi tati, sifano ɗin ɗon piiji, ɗum ɗon naalurral noon ɗum sendali julɓe ɓen, ɗum ɓuru ɓannitude julɓe ɓen, andina ɓe ko honɗum woni hikma dina maɓɓe kan yanginangol ɓe piiji ɗin, tawa julɗo kala heɓay ko watta haray ɓernde makko nden no waali si tawi no wondi e dalil. Mais amma wigol julɓe ɓen no seedi la, ko philosophie bonɗo mo ayɓe islam woni naadude ko haqqille julɓe ɓen. Julɓe ɓen seeda ko woɓɓe ɓe wona julɓe ari naati ka islam ɓe wiiti julɓe fiya julɓe ɓen sikkuyi ɓe seedi. On Abdullah ibn Saba o arɗo naati ka islam tawi ko yahudijo, o addori laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.